Kapitan Inteng! Nakitam ka din ni Badong ko, Maray. Apay na sa pulam ni Badong mo dito tersinak, Maray. Damagag no nakita malimabas ditoy. Amangan no napandita paradaan ti tricycle. Ada ka di papanan na, tamapan pa'y dita paradaan. Ay unay kamutin, Maray. San kan samot ang makauawat? Baak ka ngamin kag. Na, Damdamaga no nakitam ngam nagadumot ti damag mo. agdamdamag kalaag, ngam sikapay ti masuron. Kasano kat won no saan kumalaang ti sungbat mo. Ngam nagadumot adamdamagam. Saan ko nakit-kita ni Badong mo? Ingkabirukan iti sabali adisaw, saan aditoy? Dala ko man nagdamdamag kan ka. Pumanawak man lagal, ha? Na, igaraw naman ang tijak kayat nga ugali na. Maray, apay anak kami suot ni Marituya nga pimanaw. Dinamag na no nakita ka no ni Badong na. Dinamag ko no apay abirbirukan na. Kate, apay ka no abirbirukan na, Maray. Dinamag naman no nakita ka na pan dita paradaan ti tricycle. Ay agdindin na magkayo nga ron ano kasta. Day tanga-ta at kinasuron na. Ay siguro kuna nakit day nasaan ka no amakaw awat ti baak. Anya kumangay ti koneksyon na. Apay ngay abirukan na ita ni Badong na. Day nga ron ti dinamag ko, isuan na suron. Masurunak mo't Isu nga imbagak ang mapan agbirok iti sabali adisaw, saan adito tersina. Nakitam ka din ni Pari Badong, Inteng. Kanayo nakmat lumabas ije balay da ket makita. Apay ka day? Birbirukan ngamen ni Marituyang. Napan nagdamag ka ni Marikwanang, angam saan daan nagkinaawatan. Apay kumaasa anda na kinaawatan. Dinamag ni Marikwanang, no apay asap sa pulan na ni Badong na. Isuan na suron ni Marituyang kat pimanaw. Apay ngamin apay manaw ni Pari Badong. Dayta ita ti saludsod. Iso ti nakasurunan ni Marituyang idinagdamag ni Marikwanang. Ada ngamin ugali ni Marituyang ama nagpupudot. Managpupudot ngam nalaing met nga agpasugnod. Nagalas nga ron. Kasla ni Pari Badong jay nakitak anak kasarsaritam itay. Wain kapitana, naturog ije balay may dirabe. Apay ang naturog ijay. Kat no sapsapulan ni Marituyang. Nagapad ang samit kapitana. Saan akayat ni Tata Badong ti agawid? Kaapay ngamen asaan nga agawid. Kasanon ni Marituyang. Iti pa nagsasauna, kagura kanumat ni Nanatuyang kapitana. Kagura. Apay ka naw? Kinamat kano ni Nanatuyang iti binalseg. Anya, kinamat na iti binalseg kunam. Kastamot timbaga ni Tata Badong kapitana. Ay, inggaraw nga rod manan ni Marituyang. Naggapuan ba na? Napanak man nagpagnapag na. Kat nakitak Nicolas. Apay ka din nakita. Ganya't nagsaritaan niya. Nakitak ang naggapo ni Pari Badong ijay balayda. Ay, naturog kanugayam ijay. Anya? Naturog ije balay da. Dinto ta birbirukan ni Marituyang. Apay nga, asan ang nagawid? Saan abirukan ni Tuyang? Naku na ngamin ni Pari Badong, adi na kayat ti agawid ija balayda. Apay adin na kaya. Kunang ngamin Nicolas, nga imbaga kano ni Pari Badong akinamat ni Marituyang iti binalseg. Binalsiglaeng? Kabutag na. Nagala kumamot iti sa bali ang binalsig ata, nag-arnis da. Nakitak Nicolas, ket nasa una asaan kano akayat ni Badong ti agawid ija balayo. Oray saan nga awid ti sinalbag. Awan tinasakit abakrangkaw. Apay nga ron asap sa pulam, idi na minsan nga aldaw.
Ay na, kayat ko apang uran. Na, anya ko matibasol na tapang uram ako nam. Gapo iti kinalaing na nga uminom, maray. Kanayon anabartek asumangpag. Ay, nagsasarunong ngamin nga adda pasken adinarayan na. Iso akanayo na nabartag. Ay, masurunak nga rod no sumangpag. Di na pa'y may bulag at dagiti mata na. Uray kumano saan nga agpadanom iti dana. Ha? Na, ay, una yan. Daytan ati made, no agpadanom iti idana. Dayta nga rod, maray. Iso ano kasta na bartag. Ay, saan ko paturugan ijay kwarto may? Maturog ijay papa. Anya timbaga ni nanatuyang kada kaya wantay. Ay, kasurun na ni Pari Badong, no agpadanom ije balay dano na bartag. Ha? Una yung tagpadanumay. Angam sa narumbang nga kamatin na iti binalsig ti asawa na. Managpupungtot met ngaminan ni Marituyang. Ang mga nupong tutlaing mati awang kukwarta na dahi dyan, tay. Siguro no awan makukwarta sa sumangpet anabartek ni Badong na, ay talaga masuron. Iso siguro akinamat na iti binalsig. Kasta met imbaga ni Marituyang. Ay, kasanon no pa nag-aaradaw. Sino nga iti pag-araduan na? Ay dayta, ti saan ko nga amo. Saan ang napanunot ni Marituyang akasapulan na matlaeng ni Pari Badong. Pudno ka din nga di balayot ti pagturturugan ni Tata Badaw. Winchep, tangtangdanan ni Mila Abalaw nga agarado di bangkag na. Ni Manang Mila? Iso ti mang tangtangdan kini Tata Badong ko nam. Winchep, nubalunan nga rod ni Manang Mila kat nagragsak na agsarsarita iti bangkag. Ay saus, naspak nga rod din ani nanatuyang no kasta. Ha? Apay naspak ako nam, Chip. Kunam amapan na balbalunan ni Tata Badong iti bangkag. Naragsak na. Idinto ta ni nanatuyang, kamaten na iti binalsig ni Tata Badaw. Wala niya. Kasanon ho ibaga ni Manang Mila. Nga ijay balaynan nga agnaid ni Tata Badong. Nalala na ni nanatuyang. Awanin ti para arado na iti bangkag da. Anya nga iti mulaan dan. Kamaten namat nga min iti binalsig. Kastamot ti istorya ni Tata Badong. Kanyat ngir-ngir siyap si ka. Ha? Kuray kung manubagbagay mo. Nyangkal mat. Binagayan na yamot ti agnirsay. Ibagam nga rot ti ngir-ngir siyap, tapno amaw. Di ka nung nga Tata Badaw ngangkal. Apa ni Badong? Anyat kakat-katawakan ko na. Tangtangdanan ni Manang Mila Abalaw, nga agarado iji bangkag na. Balbalunan na kanupay iji bangkag. Mila Abalo? Iso ti dakdakamatem? Unang gal. Ay? Deta timbaga ni Kulas. Kanayon kano ama panagarado iji bangkag da ni Tata Badaw. Aya. Sapay kong kunada nga daal alisto na dayjay Mila. Nanatuyang, kaguram kadipay ni Tata Badaw. Kagurak ti kinamamartek na. Nung atada sa bali itibiyag ni Tata Badaw, di ka kadiagimaon. Asino kumamat nga iti maulaw kin ni Tatam Abadaw. Kat no tangtangdanan ka no ni Manang Mila nga agarado iji bangkag na. Ni Mila Balaw. Apay na pamulagat ka na. Balbalunan na kanupay ni Tata Badong iji bangkag. Kat naragsak da pa'y ngagsarsarita. Ay dinakman rabakan iti kasta kwaraw. Ay, saan ka harabrabakan na? Dahil tati ko na ni Kulas. Kasano nga mo day jay akulas? Kat no iji balay da Kulas, anak idagos ni Tata Badaw. Kat karo badamait ni Manang Mila. Pudno kaday anak idagos ni Badong ijay balayaw. Wala na. Angam, awan ita, tanapan manen ije balay ni Manang Mila. Apaya kanayon amapan ijay balay ni Mila. Nay, agimon kayon samot na. Saan ka diya pinapanaw yun ni Tata Badong? Ay, kwa? Angam saan kami mat anagsina?
Pinapanaw ko laeng, tanda kasurun ko kenkwana. Kasanon nga no saanin nga agawid ije balayaw. Kat agyanan ije balay damanang mila. Anya? Dita ka di balayaw amat maturaw. Wen, hanggang masapa amapan agarado ije bangkag ni manang mila. Ha? Aw, napanak na kamaw na pudno timbagak na natuyang. Ay, kwaraw. Ibagaman kin ni tatam abadong tagaway. Awan agarado ijay bangkag may. Da kayo ati mangibagak ang kuana. Kasla mabainak mag. Napay ngamin ang naungat kayo kan kuana. Ita, awanan ti agarado ije bangkag yaw. Kasano kumangamin ang makaarado kat nabartag mag. Kanayaw ngagbartag. Uray, tamakaradaw no maimunawan. Ti asawa kat dungdungwang sa nakamkamatan iti binalsay. Oho, di ka man kwaraw. Jaket kamata na, no saan nga umno, ti aramid na. Mabalin nyo matakasarita iti nasaya tawagas. Anya tinagsaritaan nyo kini Marituyang iti kalsada, waraw. Mapan ko kano ibaga kinitata ba daw nga gawid ay? Di ka iliw na mo ilag ni pare ba daw? Awan kano agarado iti bangkag da. Imbagam ka di atang tangdanan ni Mila nga agarado iti bangkag na. Unang kail, madlaw ko kat agimawn, ngam di nala aminay. Di na pala ayabat. Sika pala ti ibaon na amang paaway. Unang kail, di na kaya tagpakumbaba. Darasudos nga men numaminsan ni Marituyang. Itataka sa pula na ti mga radok. Di mo't iso ti mapan mangayab. Unang raw, sakit din ti ibaon na mangayab kinitata ba daw? Napaguram ka din ni Kapitan Maray. Saan ang nasintir ni Enteng, Maray? Nula ang aglablabos, ibagak nga iruwar ko ti balunot ko. Ay, jak mo ngamin nakapagtepel, iso akinamat ko iti binalsay. Ay, kasanon no nangalamot iti binalsig kat nagharnis kayaw. Anya, aramidan nga kanibadong dayta. No saan ang makapagtepel, apay kit din adi na maaramid. Ay, kasano akpay ang makamula ita, katawan mo't agaradaw. Ingka ngamin ayaban Maray. Kayat mo aya nga agyanan ije balay ni Mila. Ah, maaramid na nga tadayta. Ay, di mo laam mo, Maray. Tao laang mat ni badong mo. Nang runa no kanayon apakitaan ni Mila itinasayaat. Ay, sinalbag day jay amila. Kayat mo kade nga isukat nakaken ni Mila. Maray, pautangan nakman iti bagas mau. Kun nayunam kumamutan ay iti sardinas. Saan ka di pa'y asimmangpat ni badong mo? Saan pa'y? Awan na arado ang mulaak, Maray. Apay numapan mula ang sukunan ije balay da kulas. Saan nga tanga agaway, no saan ko ama pansukunan? Kaano pa ije panangkamat mo iti binalseg, Maray? Ang mga noawan plano na nga agawid. Tadi na kaya't akamatam manen iti binalseg. Ibagak sakin ni Kapitan. Taiso ti mapan makisarita kin ni Badong tapno agaway. Padasam Maray. Nga masigurado kapag karyan na ka ni Kapitan. Asaan mo nga ulitin akamatan iti binalseg ni Badong Mau. Takrot mo't na di Badong. Binalsig lang, kunamlan asaw anang ibaag iti ipos na. Bakibagam ka di akin ni Kapitan Maray. Takasarita naman ni Badong kaw taagawi dun. Kailim mo matlaan. Unsa, Maray. Kastoy sa ti agasawa. Biro ka numabayag adi mo makita. Win Maray. Tay kunada nga rudan. Itirigat man wano ginawa. Rumbang nga agkuyog kayo lata nga agasawa. Naglablabesak sa Maray. Iso apim manaw, kadimot ka nagaway. Ay, naalas akitaan nga itapay tabakot kan lakay kayo sa kay to agsina. Ikagumaakon at isaan nga aglablabes. Numangag ni Badong mo dayta,
Masiguradok, agawid day jayan. Sapay ko maamaray. Ay, nagrigat gayam tagmay maysa. Imbag tayo may ka dito barangay hall, Maray. Indanon ka din ni Mariba ng tiimbagakan ko na, Kapitan. Tipan nakisarita ka ni Pare Badong. Wun ko ma, Kapitan. Kasapulak ni Badong kaw. Agbaliw ka ka di, Maray. Saan ka unay nga aglablabos? No, ada saan mo akayat ka ni Pare Badong, ah? Wun, Kapitan. Naamiris ko ti kamalay. Nakasaukon ani Pare Badong. Agsubli ka daw no ikatemti ugalan kun baliwag. Wun, Kapitan, ikarik. Agbaliwa kaun. Agsubli lakit din ni Badong kaw. Nagkaray ni Marituyang, kunam, intay. Uwan ba nang dungap? Agbaliw ka kadimot. Apay anapan kanyak ti saritaan. Katno ni Marituyang ti pagsarsaritaan ta. Kun kunaklaan. Hindi ka lang marabakan. Namnama agton nga gawin mo ni Pare Badaw. Tanagkari mo ni Marituya nga agbaliwan. Nasaya at mo't. Ay, masyanak at talaga ka ni Marituyang. Madlaw mo't nga agbababaway. Ay na to yang. Madi taglablabes. May mayat lang akasarita ti asawa. Ngam ti kamatan iti binalsi. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ay nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Tangdanan ka man nga agaramit iti fish pan kwarog. Anya? Napanunod ko, anasaysaya at antikasta. Ngam ti agaramat ak iti drum. Ay katuna. Kano ngayon nga irugay, nanakwa na. Into na dawayam Sige, mayata. Agyaman ak no kasta. Ay di ka agdanag. Ikan ka iti husto at ang dan mo. Anya nga tano agtaraken tamat iti tilapia banhan. Pagtarak nan ta kumamot ngay. Mabalin mo ti agaramat iti drum. Sa bagay, ang mayat nga taday ta. Bayat ah. Ipadas na tapno makitam. Sige, sikati makaamaw. Mabit lang ta mangilasin iti tarak nenta. Kakaiso na alibre nga itid da. No dumakil dan to iti unag ti drum. Di adan to si dain ta. Husto ka, intay. Ay, Maray, nalpas gaya man ti impatrabahom kinikwarog afispan. Ay wan Marituyang. At dapat kit din imbolos ko at tilapia Naimbag ka pa'y at dan fispan mo. Ay kat agaramid kayo matakan ni Badong Maw. Naimbag pa'y numaanusan ni Badong ti agaramid iti fispan. No kayat yo ti agsida iti tilapia. Di agaramid kayo mat iti fish pan yaw. Awan lat amukaw marikwanang. Nangina ti presyo ti lamos ita Marituyang. Wun nga raw, Maray. Kanya ko na, at the fish pan ni kagawad ko na. Wun, adda iti asidig ti waig. Saan unay nga adayo iti balay na. Kasta ka day, ay naktumang magkitaan. Anya nga tano padasan tamot ti agtaraken iti tilapia. Kanya, Saan aya nga day pagpadawat ni Kapitan Alibrey ang matarakan? pudno nga da, ang masadutak, Mike. Naa,
Talaga napuklan ka sa daw, badaw. Nuad na kwarta, gumatang kalagay. Isupay daw ita, pagrigrigatam. Anya? Nagadumagay ang matilapia. Timbulos dito ni Marikwanan. Kwarab. Wang tata badaw. Pakpakanan na dagita iti feeds. Aya. Mabit dagita dumakal. Naimbag pa ni Marikwanan. Tadapispan na dito. Nasayat nga raw ta napanunot na ti agpispand. Kitsi ka ngay, Mike. Ada ka di mo't pispan mo. Ay, awang. Jakmet masangaw ti agaramay. Ngingay pari inting nga ta. Ay, jak amo tataba daw. Manumot na bulan ng tinapalabas, banang. Anya ti kayat mo asawan? Ikaman kita ang tidram. Mamangan no mabali ng dagiti tilapia. Adamot kit dinakitak Dadakkel dametan. Dokas ta. Ikaalaan. Tapno, sidaan ta. Ang kasla babasit pay lagayam dagiti dadduma. Naa. Sapay makasit sida akon iti tilapia. No kayat mo, sikan ati mapan agala. Ha? Unman. Sugak apari ba daw? Ay na. Ha? Naimas ngamin tayo sindami ka ni Banang tilapia. Anya. Nangalaan nyo ngayon mo't ititilapia pare. Ikit, ijay drum Drum. Impupugyo ti tilapia ijay drum. Una, niya kumangay. Wais ka mo't Mabalingayam ti kasta pare. Diskarte lang pare. Tapno, ada sidaan. Anya day taba daw. Agprito ak mamot iti tilapia nga sidain ta. Nagadumot at tilapia dagitan. Nangalaam nga Napanggubinan ni Itan ijay pispan ni Marikwanan. Anya? Awan kasi iti madiskartimot na tawa. Tapno makasidamot iti lamay. Ay nagloko ka mutin ba daw? Agsida ka, iti tinakaw. Ay agulimag ka man. No di mo kaya di saan laeng. Talaga jak kaya? Gaputa tinakaw mo da ita. Madlaw ko. Kat kaslabing masit mat dagiti taraken ko at tilapia. Anya? Tunggal mapanak agpakan. Madlaw ko ang makurkurangan ti bilang da. Nay, apay ngay? Mapan mo man kit di i-drain ti danom di fish pond. Ha? Di kag danag. No ada maalam. Ikan kantumot iti sidaang. Ikit mo na, kagawad. Kayat ko launay. Ay, awan nga min oras ko. Iso asikan ti ibaon ko. Parigla daw. Tilapia ko naman. Dagito lang tinala ka tilapia, kagawad ko anang. Nagitalaang. At damot dagiti babasait, ang mo siyempre, jakon inalay da. Alangan mo't nga alaang pailaang kat babasit da. Panagkunak, at damang taktakaw ka dagiti tilapyam. Anya? Sino nga ta? Pakikit-kitam tuman ko arog. Una, nagronda kami. Kita ektaw. Igagarak to ti lumabas iti pispan mo. Kumuwarak to yan. Sa dino ti papanam. Nakaiban ni ijay pispan ni Marikwanan. Agar aramid ka ako nakbadaw. Saan ka mapan? Anya? Babasi mo laang ti adda ijay. Tainalan ni Kwarog. Uray babasay, no maiprito iti mantika, naimaslat ka. Anya? Umayak man dumaawat iti tilapyayaw no adda, kapitan. Anya? Ay, awanan ti uray may sa tilapia ije fish pan kaw. Naapay gay? Day tatipod no, iso nga umayak mangalakan ka iti taraklak. Ay. Awan sardina ti fish pan no awan kargana at tilapia. Di kagda naktay kang kay iti libre at taraknan. Ay, agyaman na, kapitan. Masapol ang matilew ti agtatakaw. Bili nakdagiti tanong.
Nay mas gayam ti babasit at tilapia to yan. Lalo no krispe. Agulimod ka! Di ka lang mabaeng. Anya? Iday-dayaw mo pa ilang day takinakaw mo asid-sidam. Ay, nadamag ka. Kahit adamanin imbulos ni kagawad kwa ng ijay. Ina. Bibiyang mo kumangay no adaman ng imbulos na iti fish pan na. Ay, kahit adan tumanan ti mapan ko ban ni ita na. Ag mauyong ka ka din at talaga ba daong Datan dito yung asidig tiwaig nga ayan tipis pa. Daan kay. Ay, warog. Ay, agtugaw tapay. Ito'y puon ti kaya. Ta agpaliita. Ano tayo dyan? Ah, Alalyan sama tangkay. anya nga alalya. Tao day ta. Agulimod ka. Ano nga ti aramidong tangkay. Tao nagpasok. Ti flashlight mo ka raw. Iruar mo. Sige. Silawak akastay. Sinate! Na! Tata ba daw? Na kayo gayam day ta. Ay, salbag ka pare ba dong? Ay, si kagayam ti agtaktakaw ititilapya ni kagawad ko na. Ay, kwa pare. Di ka lang masyad iti may sa ababay nga. Adapis pa na. Ha? Yung nga raw. Umay mukit din bamban ni tandag iti tilapia di tawi. Naghilig na iti tilapya nga. Ay, iruar mo ti cellphone mo ko raw. Ulang kay. Mabit lang. Takautak iti bulsa ti pantalon ka. Alaam iti ladawan. Naramid ni pare ba dong? Anya? Ay, kwa. Igim na day ta bandiit na ne. Sige. Agbandiit ka pare ba dong? Ay na, saan mo ito na? Saan mo ito na kasta pare? Ay, agtungpal ka no. Di mo kaya't aban ni itak day talapayag ba? Ay, unay kamutan ka ba daong? Ay, maray. Agyaman ka, tasaan alalaki. Ha! Bugbogan ka kumakat. Ay, saan kumamot na maray? Maasi kamot Saan kan tupay anasyan kanyak? Taktakawan na. Ay, sorry maray. Sorry talaga. Ha? Agtal na ka man. Si Kati adabasol na. Nariwawa ka pa'y. Apay, naungit gayam ti may sa abaa. Kaya't mau, taidarom ka, ah? Pagmultaan ka itinakal. Ay, saan Uray agparinto mga iti sangong maray. Anya? Why, maray? Unay kan. Pakawanan nakla ko man Ay, loko at talaga day jay apari ba dong? Anya nga iti kuna ni Marikwa ng kankwana. Kino kuna na nga idarom na tapagmultaan na. Anya? Agam kuna na may. Bagbagaan mi pa'y kano ni pari ba dong? Win tanuulitin na pa'y. Pagmultaan yun. Ay, barang mabagbagaan ti loko. Kapanan, sumuro ta kadagiti gagayim ko amapan agpasyar ijay parke. Anya? Kastoy lang nga ro din napagtengkaw. Mapan ka pa lang agpasyar may. Anya? Ay, sinalbag ka kindi mga asawa. Na Tulungan na kumamot na iti parikot ko. Ay, di nakman iramraman iti dayta. Anya? Idi pa'y lang ay bagbagakin ka. Dakas tagtakaw. Oh, anya ngay ita. Kapanan nyo ka day nanatuyang. Mapanak man pa'y agpalpaliwa ijay parkay kwarog. Nasakit ti ulok ita. Inton bigatayin nga umay dabagbagan ni tata ba daw. Anya? Iso adi kay kumapumampanaw inton bigat. Masapol nga da kayo may. Ayun, ti kagdanag sa anak to arumwar. Nagasatan ni tata ba daw. Ta nagsuray. Sa nagparintumang kat pinakawan ni kagawad kwa nang. Ha? Nimbaglangan na ta nagparintumang. Tapno di da pagmultaay. Umapalak lang amay. Tauray bumakitan ni Marikwanang kit adalat tapispan na pare. Na, Aging gaan na panunot ka. Ama pa nagbaniit ka nagiti tilapia. ay, madi nga minti kasta pare. Di kan tumot agaramid iti bukod yo apispan. Pare. Day tate kunada adakes nga apal. Ha?
Tirumbong ko mga aramida, no umapal ka, kat kastoy. Kastoy, Anya kay pare? agaramid ka itipispan mo. Tapno tuladam may anasaya at aramid ti daduma. Di ka mang dadadalo, no, agbabanhit ititilapya dita. Ay, amin nagkabasol ko pare. Kat ikarek, agbalbaliw akaw nita. Naggasat ka, kunan ni kagawad, mabagbagaan ka lang. Pakawanan na ko mamaray. Sige, pakawanan ka ita, kabadong. Ngam no ulit ang tupay, ay tutas mon kanya. Ay, wun maray. Kitagyaman nak tanapakawan nak. Ipagpagapok kan ni Marituyang. Iso na pakawan ka. Ay nadakil pagyamanak king kamaray. Takas tati kapanunutan. Idarom ka kuma, hangam ikan ka pa iti panawin mo ngagbalbalew. Hagyaman ak unay king kamaray. Sapay kumanga raw, tagbalbaliw kan, kabadong. Alawon maray, talagang agbalbaliw akaw. Manipod ita, agarami dakmay itipispan. Ay na, tatabadong. Saan anasaya at tidangkes nga apal? Tiket di aramidan nyo, tuladin nyo tinaramid ni kagawad ko anan. Takas ta, tinasaya at nga apal, ako na da. Ala sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlig. Ken iti direksyon, Fuichi Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangan. Maray, mano ka di alawasan kinapalabas, sipod na udi anup-naup. Ay kunak no damagam, no mano alawas ni naglabas. Sipod na o di apa nag-date yung kanibadong mo. Katjak amo mare. Na, talaga kamot amari ko anang. Apay kumadamagakan ka day takit amok adi mo amaw. Talaga ajak amo mare. Ngam, nagdi-date kayo ayamot. Kasla nagpatingga kayo lang matijay talon. Kilay bagbagam maroon. Tiki di damdamag tisong batam. Ay, jay no mano alawas tinaglabas sipod na o di abagyaw. Ay kwa, saan ka sigurado maray? Nabayagan ba si? Apay aya? Mas daawa nga men maray. Apay nga tanga awan ti paabiso da may papan iti crop insurance. Ay katurayan tayo Awan pa'y matpaabiso dagiti na nga to nga ahensya kada kamay. Ay kunak ano di yumanan imbagbaga kada kamay. Day ta kayo manan maray. Ay di ka agsao iti kasta. Ngamen, saan ada kami iti akin programa iti day ta? Awan kanupay gayam ti impakaamuda numabalinan ti agaplay iti crop insurance ba daw? Won. Jayla kanu crop damages ti mabalin ang maireport ita. Won, kinasaritak itay ni Marikwanang. Nagadun timbaga. Ngam ayalaang ti sungsungbat mau. Awan paymot ti serbe makasarsarita. Anya nga ron tisong bat ko ngay. Kit awan may ti maireportaan na dahil amulat Ngam sayang mo, no saan ta mairaman ichay. Isong agpanunot ka. Aguray ka. Adda tinapanunod ka. Tapno adda ti maireportaan na dahil amulat Wayne, nalainga ka talaga tuyan. Anya tinapanunot mau. Ay basta, maklaat kan tulangay, ninton awagan da ka mapan mangawat iti parabor iti barangay hal. Mayak ba daw? Nalaing ka talaga? The best ka talaga ba daw?
Maribanang, adda ka din ni Kapitan. Ay, awan Maray. Napanin ija barangay hall. Kunak ano saan pa'y arimwar. Kunak no inrason naman ng tirayuman. Kat saan anapan nag-duty ije barangay hall. Day, asino tinangibagakan ka nga iras-rason na tirayuman Maray? Ay, awan maray. Ngam kaslay so mga mintipod na. Ngamain, tunggal ag-absent ije barangay hall. Jay rayuman na akanayon tirason na. Talaga nga agrayuman ni Inteng, Marituyang. Ngam saan mat akanayon? Iti day ta pa nagsasaom, kasla sa bali ti kayat mo nga ibuksilan. Apay, kayat mo nga agsisin na bali ti rason no apay asaan ang makaduty ni Inteng? Kasla idaw dawat mo nga agduduma kumati mariknana. Tapno saan lang ajay rayuman na ti iras-rason na. Ay awan timbaga kakastamaray. Si kamot, agungot kaladagos. Ay, makaungetak ka talaga. No tila ibagbaga, Maray. Apay, anya nga min aya ti gagaram. Apay nga imay ka. Ay, umay kula kumadamagan. No anya ti update ije report may papan iti crop damages. Ay, kat urayam Maray. Kay report mo la idi kalman. Expectarem adagos ti update da ita. Kaya't kulaang matyag sigurado, maray. Ay, si kalaang ti kasta dito barangay tayo, Marituyang. Si kalaang tinaay dumduma. Ala, agawid kan, sakbay amarengrengak iti kinadagulit mo. Nay, napay nakarupangit kayo mananantay. Ay, mabui si takngarod iti day di Marituyang. Abay, anya mananti naramid na. Kat no imay dito'y ideal daw. Kinunana arason lang ni Uncle mo ti rayuma na. Nukas jay asaan ang makaduty ija barangay hall. Anya? Wen, kwarog. Ken imay na dinamag, no apay kanu nga awan pay ti ibagbagayo. Maipapan itiin report daan na dadaal amula da idi pa nagbabagyo. Nay ni nanatuyang, di lang makauruuray. Amangan kanu nga men, no saan yon nga ipakaam mo kadakwada nga agasawa. Saan man ngagsasaw day ta nanatuyang? Ket no isuda nga agasawa ti numero 1 ang mabagan iti amin nga ited ti gobyernaw. Gaputan na reklamo dala unay. Ala, bayamon kwarog. Ay, talaga siguro nga ugali nantikas jay. Adda aya garden da Marituyang. Apay aya kagawan. Adamot na i-report a crop damage da. Ah. Totally damaged pay ka now. Ada siguro tapay nga ada in report da. Ngam sa dino ngay nga ta. Awan mat amok amula da asitaw kan pareya. Sitaw kon pa rin. Wen, kapitan. Iso ti adda dito iladawan. Ay, damagak tuman ka ni pare badong numasabat ko. Apay, ada gayam garden da. Wen nga rod, kapitan. Alah, submit tayo da kita reports to umilay. Tapno awan tuman ang tagriray. Nang runa da kita nga agasawa. Ha? Talaga naririda. Ay, pare ba daw? Ay, papanam. Adala pa panak paray. Ay, sa dino nga rod paray. Ay, di talaga si Dag, paray. Mapan mo ka di kita ang dagijay mulam sitaw kan, parya. Ha? Diyan nga in report mo nadadaal. Ay, sayang dagijay. Wait, paray. Oh. Iso nga in-report ka, ta iso pa ya. Tanay, lugi apirme. Ay, talaga alugay. Ngam talaga akasta. Napagyo nga rod, di walang magagawa. Ay, huwag nga ron, paray. Diyak, amo nagmula kayo iti sitaw kan, parya. Ay, naabanda, ti nagmulaan niya. Ay, kwa, paray. Ijay, kwa. Ijay, kabangi-bang nga ili. Aya, Uwan, paray. Dati nabangak ijay, paray. Iso day ta in-report, may.
ang tiinted para in report tayo crop damages ba daw? Wine, kunak man no kwarta ti itid da. Amangan kit di ma, no sinukatan da barangay haul. Ha? Ay, wala niya. Damagag to man, da akwa ng baa. Bayamon, tinapatay, ada tinaawat ta. Saan nabalay, ta saan mo tapon no, agar din ta tinreport ta. Sa bagay mo't kit di naimbag laki day, tanapanunot mo pinapicture ti garden ti kaanakam. Of course dahil ta ti pakausaran ti cellphone. Sana puro cellphone. Mala, inton adamanan ti sumaron no abagyaw. Agreporta manan, bareng dakdakkel tong ti maawat ta. Kit ayan na nga, ti report ta. Ay kat remedium ton kabaulam day ta. Amok aday ta ti paglaingan. Ay, pudno ti atap ko asaan amula da badong jain report day di napalabas, kapitan. Kwarog. Anya nga ti aramidin tayo, kagawad. Ang kalintay. Ay, diya kamuakan ni kapitan. Ikanyo iday ti pagnakmanda. Marwam da. Talaga nagijay nga agasawa. Linulukot at talaga ti muna. Wan nga rudman, Ang awan ti maaramidan tayo. Gaputan nalpasay. ngam kasano no ulitin dan tumanan. Sana balita bagbagaan tayo ina. Tapno di dan tumanen aramidan. Iti sumungat nga alalda. Anya nga itataba daw. Adda ka di plano yung agmula itinatang ita. Win kumakwarag. Agmula ka na ang araw. Jak pa'y nga na isagana ti mulak. Apay aya. Ay, di mo pa'y naisagana. Wine, saan pa'y? Apay aya. Awan? Awan mo lagayan. Kit kundi da magkapailang may. Agmula ka kitnain, tataba daw. Kat sapay la kuma, tamabangkrap ka. Anya? Ay unay mo dahi ta nakararag makwarag. Nagalas. Imbis nga ti ikararag mau, akaasyan da ka dagiti babae. Kay, tapno po may suadya in report mo akrap damage, tataba daw. Ha? Unay kan, talaga linuloko ti amaw. Nangaramat ka iti gardin ti sa balay. Tapno lang at damaalayaw. Ha? Kasano nga mom, kwaraw? Asina, tinangibaga ka da kayo? Ure awan mangibaga. Talaga nga mumay. Ay, pangasi makwaraw. Di may bagbaga iti sa balay. Wine? Uray jak ibaga. Amount ti kaadwan. Iso adiyon uluulitain. No diyo kaya ti madaksan. Nay, pag yung sabot tanda ito'y ba daw? Ay, kumayat Anya, No adaman ng bagyaw, siguradaw nga adaman ng maawat ka, akirasya. ay, wun paisoan niya. Talaga di mo malipatan day ta. Ay, kitwa na. Siya pa'y ko na, tuya. Agpaut ko mga rod day to'y abagyaw. Tapno adaw ti madadal ti mula da. Kit adaman ng ti mapicturan ta. Ta iso ti report ta. Uy, nga raw. Tano may isa, winod wala nga daw. Basit ti may reporta. Kit basit mo, ti maawat ta. Nala, mang panunot ka. No sa di naman ti mapanta pagpicturan iti reporta. Tapno dagos ang makakwarta ta. Ay, kitwa na. Taintod sumaranaw. Balay, ti reporta, anadadail. Siguradaw, dakal ti maawat ta. Nangagnak ka day, marikwanan. Di mo liplipatan nga isubmitar day ta form ka, Tanay, napirdi amin amula may itinagpaot alo presaur, awan apulos tinagbatay. Na, sa bali ti arami dagiti opisyalis kano daduma, pilpil yun dalang titultulungan da. Na, sumungbat ka mo ta, itilimpyaw maray. Apay, ipikto ka din, ti kinabaak mo day ta. Ay, marituyan, di ka kadi makadlaw. Naumaak ang makitong-tong-tongkad ka. Iso adi ka sungsung-batan, ngam sumanao kalata. Anya, apay adi naksungbatan ngay,
ket concern ka ti bagbaga. Ay na, no itad Monteform mo, gusto maten urayam no anya ti sumaro no a proseso. Sigurado lang, maray. Malahuston, agawid kan. Sana bali, tainted mo ti form mo. Ay, isumilag ayam anabaakan ka, takasta ti ugalaym. Pagaw-awidam siguro adagos dagiti agar-aram ken ka. Di dapay na ibagbaga ti ayada ken ka pagawid mo. Ay agawid ka kideng tanay. Nakarkaro asabalen ti tangtang aba, maray. Ay, agsakit man ang tiulok iti dahi ako marita. Apay ka di, Maray. Kasano, imay itay katsang kaulit na't ibagbaga na. Ulit-ulitin nan nga imbaga nga isubmit ko kano ti form na para iti crop insurance. Anya, adda ayain mula da, tapno agapla iti crop insurance. Ay, diyak karod amaw. Kasanon no kasla iday, agar din gayam ti kaanakan ni kabadong, iti kabangibang nga ili tin report da. Ay, day tangarod kat Maray. Ay, anyan ti kasta nga aramid da. Ay na, sabali pa'y nga rod ti aramid da. Ngamen, no maikorektar da, gumura da. Ay, imbagamon, Maray. So, adyak man mo kadagijay nga agasawa. Ay, at da maawat da marituyang ijay na playan da a crop insurance, kapitan. Ada mga paysunagan da, kagawad. Ay ngam confirm, kapitan. Talaga amula ti sabali a tao ti apply da. Loko-loko dagita tao. Kahit anya nga ti aramidon tayo. Ay kasarita ka na yung bag ni pare badong. Ulit-ulitin na. Ay, siyak amismo ti mangibaga ije kangatuan nga ahinsya. Asaan apod daw, dagiti report da. Ay, ayos na pare. Nalawagayam ti garden mo. Ha? Ayos ka rin nag-garden ka mo't iti nakalawlawa ije papel. Ha? Anya ti kayat mo sa pare? Amok nga amam, amay sa kakadagiti makaawat iti crop insurance ita. Kit naragsak ka? Ay, kituwa na pare. Makaawat ang ngarod, di naragsakak. Pasubsuban ka na Pare, Agbalbaliw ka man. Amok asaan mo amula ti inyaplay mo. Nalaing ka pa nga rin ta inlawam ti indeclare mo nga iriam. pare. Kayat mo kadi asyak amis mo ti mangi-report iti dayta nga aramid mo. Ay, pangasim ka diya, pare. Karek, diya ko nulitay, di naramid ka. Bagak mo tan nito yang ka. Una, tano di mo baliwan na ita. Jesus, talaga akaasi ka kanya. Kensar di nga mo nga idaw-dawat asapay la kumatag todo itinapiksa. Tapno adala ang mai-report yun. Ay, huwin pare. Basta di na kumamoy i-report na. Ikanak pa iti may sagon daway, pare. Sige. Intuno ko, papispisan ka. Ay na, mataya ko ni tinervyos pa daw. Ay, agtala ka na. Kapigpig sa lagarodin ti angin kinto, may nainayon ka pilang man. Ay, susay-saus na itayapan ti mo, benti kalabaw ta. Kaslawan mo tindi mabati dito balay ta, kuya. Ay, anya ngay taramidan ta. Ay, tumaray ta ninja evacuation center. Urayan ta kadipay abatong batoy kalabaw ta. Ay, dahito isabot iti isong bati daw dawat kang agtudo ko may tinapigsa. Tapos no i-report ta, nadadahal ti balay ta. Pimayson sabit tayo. Wan nga raw, gaputa na dadalan ti balay ta. Yung datamat gayam ti nakakasay. Day, dahito ya, pa namin nabubong ti balay ta to. Mapantan ni dya evacuation center. Kumusta kayo ni Marituyang? Pare ba daw? Ay, kastoy kapitan. Nakakaasi kamay. Gaputawan ti balay may. Naitayapan ti balay may pare. Diyak pa amo nung natumban. Nga po nagtaray kami dito evacuation center. Ngayon day, awan na pulos tawid may akanan may.
Mabising gamin baray. Dahita ketimal alayo iti linulo ko nga aramid yaw. Kapitan. Apay ngamin nga dawat yung nga agbagyo iti napigsa. Tapno da madadaal may report yaw. Ay, wa baray. Aklunan mi abidot mi ti amay. Ay sus. Agbabawi kami itan. Ay. No ide kit naragsak kayaw gapo tada na awat yaw. Ha? Saan itan? Kasta una iti sanuong yo. Gapo iti pukaw yo. Apay ti ko na yung agnanayon akas dyan. Nga agaramid kayo iti kalukan. Ala, husto na baray. Di na kami matinsermonan na. Oh? Ada ako mabsot kamay, no sirsermonan na kamay. Ay kaya no siyo pala tibisin niya. Tanay, di na pa'y may naisang patay supply. Ay. Ay, ikaro yung biye. Ti kinaluko yaw. Ay natatabadong nanatoyang. Apay ngamin nga daw dawat yung agbagyo. Tapno lang adda maawat yung atulong. Anya nga ita, nakakaasi kayo lang nga rudan. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sa balipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joseph Glenn Binawe. Sound effects, June Red. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman ka rin, iting kay panagdangan. Ay, uwan pa na. Nakisarita kanyak tayo mangimatmaton iti sugal. Drop bula day jay. Wen ngam sugal mutla dayta. Anya adrap bulaan. Na, Ay, naikat idi daytan. Ang isubliyo manan. Taado dagiti madian na paspasamak. Ang isubliyo manan. sana balita itala a barangay fiesta. Ken rabila ang mati pa naglukat da. Wen, ang sugal mutlang dayta. Uray nga ron ta itala a barangay fiesta. Wen ang sugal mutla dayta intay. Uray ata itala a barangay fiesta. Na, paulit-ulit lang ti isungsong bat mo. Uray sika. Paulit-ulit mati sungbat mo. Ala, makaamu ka manlangan. Ang para kanyak, jak kayat ti pasugalan dito barangay tayo. Agpapanday ta rin na bii a video kay. Nguray pa itala ang barangay fiesta. Isupay nga ron ti adu aribaw nga itanda iti barangay. Isu adi ka man kumun kontra. Unang kail, ang damot nang ipatakdar iti pwesto na pag-iinuman. Ay, gusto ata isupay ti itanda iti barangay nga abang da. Ang damot ng video kay ang kail. Wen, sana bali. Tay talang mapasamak manhan. Ken sana bali ta paggugusto da mo dagita ti ka barangayan. Nga ro ang kail. Uray sa kang kail. Adumanin ti chicks adayo amam-amaw. Ay, una. Makitang kanto iti asawa. Wow! Nalpasan ti meeting. Apay akas ta ti rupam kagawad ko na. Kasanaw, kat impilit mo ti kayat mo, Kapitan. Iso a kinanunungan dagiti kakadwak ti kayat mo. Isupay nga ron ti ribo nga itanda iti barangay. Katala ang mga nuparikot man ang ti ipay na iti barangay. Saan ba't siguro ang mapasamak ti kasta? Nagnakam damat siguro dagita. Sige, Mace. Agtugaw ka man dito yung abay ka. Tapno inspirado ak nga uminaw. Wen amanong. Aday ta, ang kaabay tan manong. Anya tinagan mo, Miss? Siyak niliw-liwa. Oh, liw-liwa to'y biyag ka. Naragsa ka kamakamamukan ka. Sika, anya tinagan mo? Siyak ni Kuharaw.
Ti Chiptano dito yung barangay Kabildatan. Kasta gayan. O sige, mabalin na ka sa labayan. Ha? Okay lang. Talaga? Wan! Tinapatan, kanayon ka nga uminom dito yung pwesto me. Taisupay ti mapastrak me. Ay, katuhan amis. Sa labayan ka kastoy. Sige, agordar ka pa'y nga ron iti arak kan pulutan. Tadanggayan ka nga uminom. Ay, Ngambayadam ti inom ka. ariglada, miss. Kapitan, himayag na ti balayo, tano mabalin. Pasardangan nyo ti inuman di ti barangay. Ah, ano ti parikot aya, inday? Kasanumot ngamin, Kapitan. Nabartak nila kay ko idirabi Tadagi inom da ijay video kian. Kat sa bali manen abalay tinagturugan na. Ha! Aking balay ngay. Ijay balay manen ni Petra abalo Kut! Kunani tata igme anamitlo ang nakita na pinastrak ni Petra nila kay ko iti balay na. Naa. Katidyayan na naturo. Ay, agyaman ka ba yata pinaturog na nila kay mo di balay na? Di tadalan tinagturugan na. Ang mga nutukawan ti ulan. Ay, saan ka kadi ang makaaw-awat, Kapitan? Ha! Wano talaga kadi nga awan panunod mo. Ay, naa. Ipasardeng mo ti inom, Kapitan. Yay. Uray saan tayo nga agpiyes-piyesta? No kastoy mo't laang ti mapaspasama. Nangalaw-ngaw dito yung barangay tayo no kastoy arabi maray. Ay, wan maray. Ta siyempre, ada 5 apag video kian di tapan nakaplasa ti barangay. Ay, win nga rod. Pag gugusto dagiti ka barangayan ti mapanagkanta dita, win nga rod. Sa bagay, kas iti ko na ni Kapitan, italaang dayto ita barangay fiesta. Kastoy ka day ti pakaragsakan ti bumarangay. Kawan mat, sa bagay saan tayo mo't akwarta ti gasgasto, sanda? Ay, imbag ko no awan ti inom kan sugan. Kat anyangay nga raud, kastamo ti kayat ti tao. Tauray dagiti kakadwak akagawad, kat kinanunungan dati kasta. Tama minsan laeng kanumat iti makatawan. Ay, babalawak nga rod ni Inteng, taintulok na. Aduda nga rod ang mga yat iti kasta. Ngam siyak ay ijak kayat. Gaputa ang mga no adamanin saan anasaya at ang mapasama. Pare, imbag, tanda ka dito'y parangan niya, ngagpapainay. Ay, apay pare. Imag-agsapaan nga imay ka. Umaya ko maumutang iti kwartam kay, pare. Naa. Ano? Inak makidrap bolman inton malam, pare. Naabaka nga min iti kalman kay. Ha? Kaya ikaw, ti makasumbot, pare. Aw! Iso apang asim, man tapautangan nak iti kwartam. Ay, awang kwarta. Imposible ngawan mo ta, pare. Ala na, pare. Mano ayate ka sa pulam. Uray, 10,000 lang, Ay, pare. agasam dahi ta apag sugal mo. Alaki din na, pare. Pautangan na kag. Ay, kwa, awan kwarta akasta. Bareng makasubutak itan, pare. Iso pautangan na ko na. Awan garod kwarta. Ay, salbag kamot, pare. Naa. Intulok mo nga dasugal ito'y barangay. Angam di mo magkatag pautang iti isugal ka. Ha! Awan pa'y serbe makapitan. Waraw, umutang ako may ti kwartan. Ta, i-drop ball ko no malaw. Ha? Ay, awan kwartak, data ba daw? Laki din pautangan na ka. Ti kwartak kita, kat pag-inom ko inton rabe. Apay no umay ka mo agsugal. Nagganas ti makidrop ball ko waraw. Ay, kayat ko ti mapanaginaw. Ado ti chicks ijay. At dapay nakabay ko idirabi abalasang. Nagpintas. Ay, Untata, inagkanak pa'y tay napintas abalasang. hasinaw. Di mo mamaw, tadayo da ditawi. Imay dag painaw. Ay, kay-kayat ko ti agsugal. Iso pautangan na ko na. Awan nga rod kwartak. Sorry. Oh, kwarog. Kunaklakit din, nasaan ka nga agsubli?
Aging gangada ka di tawi. Agsubliak lata. Ano kasta? Agorder ka nga rin. Una. Kwarong? Amom ka di? Kasla main inlabakan ka. Ha? Mabalin ka di, adatan? Datan? Agayan ayatan, ti kayat ko asawan. Ha? Alan kwarong. Agayan ayatan. Sige. Ayos nga ron! Kwarong, mabalin ka di nga agawid ako ni Jabalay mo? Agawid kay di balay kaw. Uwin ko ma. Ijaya kun nga agnaan. Kwa. Agawid ka ni Jabalay mo. Mangrikap kami dito'y pwesto. Sige, Wayne, kaya't ko launa iliwliwa. Namin, sikat iliwliwa ti biyag kaw. Marikwanan, kitahan dagiti babae iti day ti abanda. Ha? Agsasango da nga agiinom, kat pasig da babae. Asino dagita? Kasla. Nay, tay asawa ni Kulas ti Maysa. Kat jay Maysa, nimiling nga asawa ni Pedring at tricycle driver. Naa, kaslama din sa akitaan Ay, talaga amadi Sa bagay, kwartada mo tiyin inumda. Ala makaamuda. Ala, umay ka maray. Ta ituloy tati agpagna-pagna. Takitaan tanuan niya dagiti mapaspasama. Sinalbag kay Day. Naibusin ti kwarta. Emjak pala ng abak. Kawit ka, noong kortan. Kanyati ko na. Di, ano ko, apay kang tanong ka ngay. Oh, Ano ka na ti bibikaw. Pimtaksan. At nay. Taray. Idarom ko ni Dagol. Dinanog na kinirabay. Kita ba? Limtag ti bibikaw. apay adinanog na kaya. Masuro na kinkwa na pare. Isa dinanog ko na. Binalas na kamo iti nakapigpig sa. Si kagayam ti mo na di manaw. Ito, agreklamo ka. Ay, uray man. Nuko mga mintawan ti sugal. Di awan ko matikas to ang napasamak. Apay ngamin ngayon, tulok mo nga dasugal ita, piyesta. Basol mo na ito'y pare. Kayat mo ka di tadayunak na itaan na yan. Inka makisugal, ita. Nakaala ka iti an na yan, siyak ti pabasulan. Ay, basol mo talaga. Pumanaw ka dito'y sangok ta, mga nudugulan ka. Pagka. Namartag kan kwarog. Iso maturog kan dita so fam. Wayne, matulog ka. Ket maturog ak mat dito'y banger asufa. Sige, matulog tan. Sige, kwarog. Maturog ka. Iti kasta, kita no adda mabalin ko at akawan dito'y balay mo. Umay kan kwarog. Nagluto ak iti sopas. Makapasayaat kan ka, tanhang over ka. Atoy Ha? Nagluto kay ti sopas? Wan, nagluto ak pa'y itiin na po'y kan sidaan Lino kataklatan ti ref mo. Nagmayatay? O ala, agsopas kan. Tainton madamdama, mangantan. Kapitan, ikandak itigatang ko iti agas nila kay ko. Anya? Ikandak iti 10,000 a pisos, kapitan. Ngamin, gumatangak pa iti bagas mi. Apay nga asak ti pagdawatam iti igatang mo iti agas nila kay ma. Ken igatang iti bagas yaw. Ngamin, basol mo na ito kapitan. Tano di mo kumaintulok nga ada video yan dito barangay ita fiesta. Di saan kumaana disgrasya nila kay ko iti motor. Anya? Nagmotor ana pa naginom iti video yan. Nabartag, ngam nagmotor pa lang nga nagawid. Iso ana disgrasya kat na ospital. Apay nga ron asak ti pagkidawam iti igatang mo nga iti agas na.
Basol mo mat ngamin, kapitan. Tayong tulok mo nga adda inom ita a piyesta. Ah, Anya nga ita? Nadisgrasya nila kay ko. Paray, tulungan nakman. Tanay, agsingiran dagiti nakautangak. na, anyat may tulong ko ngay. Ay kat pautangan na kiti sa nga 10,000 a pesos paray. Bayadak tumod laang, intun sumangpit ni tuyan ka. Tada isang pit na kwarta. Ha? Pangalaan na nga iti kwarta. Tangdan na anapan nakitagad iti Manila iti may sa bulan. Ay awan maipautang ko ka. Ay kat inka pala umutang iti kwarta tita barangay paray. Saan ka di adakal, tinapastrak ti barangay di piyesta. Na Kin may sa, basol mo, no apay ang nakautangak iti dakal agatan. Tano kumadi mo yung tulok nga da pasugalan iti piyesta. Di sa anak kumanay ayaw, anak isugal. ay pumano ka man. Bahay bladak. Ay awan maipautang ko. Di kwarta kiti aparador ko ang gail. Di 50,000 kaw. Natakaw. Natakaw. Kanayon kumbat nga ikandado ti balay ko nurumwarak. Nga waray mapanak iti inuman. Hanggang natakaw lata. Agore ka. Do kadayon mo nga ikandado ti balay mau. Amangan no nagnada iti tawa. Kwa, inri ka po kumatanggail. Hanggang adatapag. Asinaw. Niliw-liwa ang gail. Asino aliw-liwa. Tay babae ti may sa pwesto a pag-iinuman. Na kasano tinakaw na nubilang. Kuna na nga agayan ayat kami kanawon. Oh, Kat maturog iti balay kaw. Hawain ko nakmatayin. na Nalabit nga iti nakaturugak. Gapoy iti bartag kaw. Ginundawayan na matin tinagtakaw. ay sus. Hindi na pa nakadya pwesto da. Pimanaw ka nun niliw-liwa. Sinurot mo kumaiti balay da. Hindi ka mumat ti lugar da. Ha? Ika ipablataran ta tiliwan dagiti pulis. Sanay. Mabahinak. Kunadan tukit na agapoy ti babae kat natakawa na. Kapay namin nga intulok mo da dya babay amaturog iti balay mau. Basol mo ang kail. Na No kumadi mo yung tulok nga da pag-inuman dito yung barangay ta fiesta. Di jak kumamot na amo da dya babae. Na. Iso basol mau, basol mau, basol mau. Inteng, amom ka de. Nagkinkin nabil daliling kan tasyaw nga agasawa. Na apay ngay. Gapo takanayon ang mabartak nililing aso magpet. Oh, Fiesta kano iso nga aginjoy. Adda pa'y kanurabi asimbang pet nililing nga awanon suot na a pantalon. ha? Apay ngay. Gapo itinalaos abartak na Iso ano anya laditan tinararamid na. Ay salbag da kita tattao. Sapay siyak ti pabasulan da iti madian na pasama kadakwada. Wen taintulok mo ngamin nga adda bidyok yan. Ah. Pagiinuman kan sugalan ita a piyesta. Na Kat agraman estudyante, adda da iti pagiinuman no kasta arabi ta fiesta kano nga rod. sakit ti ulo da kita. Ala, urayem, addan tumanen umay agreklamo kan ka. Ay, parekot da kita tattao. Agkon sumisyon akon. Ay kat ala, sangwam dagiti umay agreklamo kan ka. Tasi kamat ti kapitan. Ay, kapitan! Ang konsumisyon kaitan. Ala, amumton ti aramidam, inton maminsan. Ala, sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Poclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenday toy ni stasyon. Agyaman kami, itin kay panagdangan.